Hi everyone. Today we're here and visiting a very special place, a greenhouse run by Mr. Edison. He's doing something extraordinary by giving free seedlings to the community and offering practical advice on home gardening. Let's go meet him. Alina kemet ko siya nagkaywa matapinen ko siya ko sigo siya nag-greenhouse training intago shoot mga insan kasi kumdal finne mackerel si kumesla chef ko wina ke budget mo From the American people, yung hand, yung back project, free seedling funded by UN. And then, job. Hey! May nanay pa ngayon, pangasimda ka mga ngayon. Tomato na. Simda na mga yan. Tomato pangan, green onion pangan, cabbage pangan, sardine. Green onion pangan, tatawin ko pa. Pangan mamtakan niya. How? May gastos. Kayo malibigor. Supos na. Kaya yi. At channel, malaki pagkamit. Ayo, hosting out. Lasingaw ko. Eggplant. Eggplant pangan. Eggplant. Eggplant. Ay, may ako lupik eh. Mas nakuha nga gusto. Ikuyang Hal, ilang malap mesin kaca maular, sikat maul sun lain sel, kaya nengko usim sini. Katanya naga taskes me greenhouse slope, yang jamsa. Ilaya yang tu kaitak seedling, napang sama free seedling, funded by UN. Ini ngawret malan UN. Napa mga kumdang siusan kumta alina kemet ko siya nagkaywa matapinen ko siya ko sigo siya nag-greenhouse training intago shoot mga insan kasi kumdal finne mackerel si kumesla chef ko wina ke budget mo kuminjal na muli loan mo man yok me well okay patron na ke cabbage cabbage ka slum Una cabbage nga. Oo. Ground nga kayo peke. Bukan pek, pangay pek, Pes, kayo mo pa masin. nasiwak pek. So, better love ke, meron mga to. Nara, mungkin ke, lanwi ko marala, ikan wi ko marala. Nakumpa ko nun mo. Nawaga ni siya pa, ilala lang siya ni mo kola. Sang kola, pintaryo rin, man kumakan sang sexpect siya ni Melan kola. Kolas ko ma eh. Kolas ko ma. Ay, Wal, som na kaya ito ni Meron. Siya. Nason siya iba matogan tat, hiplak kaya, malak kaya siya tama sa ito sin, takay may light pop in the United States. That is my real name. Panganin na pa ito. Malak kaya ka, token tat. Nati token tat, action first and talk later. Tapos ang yun token tat. Lagi niya na pangang makalim mo, pangang makuso mo. Kung may usot, naukuha kong buot, hindi na kumarela ka, nakikabal-kapag. Pintat na inurit niya, sa nga soswa, ilo. Ito rin mas naman labi ko. Ako na, ayaw ko kumarela. Pangan right and left. Isang tagasi yun. Ay, man na naman siya. kuha ko mangan. Kung pinorela ko, ngayon, kung eran pa usat, yung rela kapag may mga yun. Kaya na nga usan, ay, sama siya. Usnya gastuda ko. Ayun to. Tomato bang, wa sang na ka ba, may ba ini na an to kali eh. Bang. Tomato, ang pera pa bang, pa ba na. Ay,
I have 26 Ashman. That's not crazy. There, sweet potato. Sweet potato. Yeah, but Liverpool. Must go on cherry this one. Must go on the roll. Cucumber, sausage dito. At kalay dito. Ang laki din. Meron mo kasi. Before you go, we'd love to hear from you. If you enjoy watching this type of content, let us know by clicking like on this video and sharing your thoughts in the comments below. Your feedback helps us create even more inspiring stories.